Zamuka ku mpinga zose z'imisozi ya Afurika, izabayobora iganisha ku mwana wavutse. Kilimanjaro izabereka inzira, Rwenzori bamurikire mu gitondo. Umusozi wa Kenya uzaririmba mu muyaga, Virunga izabinakuba umwana, Jurjura izasenga mu ituze. Atlas utware indirimbo isayizere. Noheli y'urumuri, Noheli y'ubumuntu, mu bukene nyabwo Imana iratuganiriza iri joro. Kuri abo bose barira, ku badafite ijwi, iri joro ryera rizana amahoro. Kuri abo bose bababara bazize intambara, ntiyavukiye mu butunzi no mu bwiza bw'abami, ahubwo yavukiye mu bukene bubohora ukwemera. Urumuri nyarwo rutagira ikinyoma n'uburyarya, urumuri rukiza n'ibikomere bikomeye by'abana bavunitse, by'ababyeyi barira, by'abantu bahunga umuriro n'intwaro. Afurika ubura amasure benyenyeri, zitwaye ubutumwa butagira ugushidikanya. Imana iri kumwe n'abababara mwituze, Imana igendana n'abayobagurika mu mubabaro. Noheli y'urumuri, Noheli y'ubumuntu, mu bukene nyabwo Imana iratuganiriza. Noheli izana n'ibyishimo ku bose bababara ku isi. Noheli izana n'amahoro kuri abo bose bababara bazize intambara iteka ryose. Iyo ubiza bw'Afurika buhindutse inyenyeri, Afurika imurikira isi yose mu kuri, mu ijoro y'umubabaro kurusha andi havukamo icyizere, umwana mushukura isi mu kwiheba. Mwiriwe canke mwaramutse abakunzi ba Eco Recycling Network, muri kumwe na Chanela Mukera Birori, ukunda kubashikiriza ibiganiro kuri ino chaîne yacu ya YouTube. Uyu munsi nkuko mubibona tukaba turi kumwe n'uwuserukira Eco Recycling Network, Jean Chrysostome Ngendahayo. Tukaba turi kumwe n'uwundi mutumire wacu Felicien Murego. Turi hano muri iyi mpera y'umwaka kugira ngo tubashikirize ingene umwaka wagenze, ivyo dushima, ivyo tutashitseko, ndetse n'abantu dushimira. Reka ndabaramutse, ndakuramukije umuyobozi wa Eco Recycling Network. Natwe turabaramukije. Muri amahoro? Turi amahoro, gusa yenda tukaba twizera yuko rimwe na rimwe ntibitaza gukunda kubera ijwi muza kutwihanganira. Ariko nta kibazo, baraza kubitahura, mugabo numva muvuga neza, nta kibazo birumvikana. Ego, reka turamutse n'undi mutumire wacu Felicien Murego. Wewe asanzwe ari umushasha, ngira abantu ntibari bwamubone, mugabo turamuramukije na wene. Turabaramukije. Nyamara ntabwo ndi mushyashya, mazeho igihe kuri iyi channel, ahubwo wenda nibwo bwa mbere we dukoranye, ariko mu biganiro hari ibyo twagiye dukora mbere, kandi ndumva nta kibazo turi bugire ibiganiro byiza. Ego, urakoze cyane. Ahubwo ninaje ndumva ari je ndi mushasha. Dutekereza ko mutari bashyashya, kubera ko ubu ngubu ntekereza ko abantu ari mwebwe babona cyane umunsi ku wundi kubera ibiganiro mwakoze. Ntabwo mu by'ukuri hashize igihe, ntekereza ko muri bashyashya, ariko mbona yuko ari mwebwe mugaragara cyane kuturusha. Ego,
muragize neza cyane, reka rero duse n'abatangura ikiganiro cacu kirangiza umwaka, tubabaza utubazo dukeya kugira ngo abanywanyi bacu batahure bamenye ivyo twashitseko ndetse n'ivyo turiko turategura. Akabazo nagomba kubabaza, kuva tugitangura gukora muri uno mwaka, ni ikihe kintu mwashimye, mwabonye ibikorwa vyagenze gute muri rusange? Murakoze Canera Mukerabirori. Hari mbere na mbere ibintu byinshi cyane byarakozwe, ariko kugira ngo ibyo bintu bishobore kuba byaragezweho ni uko hari abantu bari bahari cyangwa abantu babigizemo uruhare. Mu bantu rero, abo bantu rero akaba ari bo nshaka kugira ngo dutangirireho tubashimira. Turatangura dushimira abantu bose twashoboye gukorana muri ibi bihe kandi badufashije kugira ngo ibi bikorwa bishobore kuba byagerwaho. Mu bantu ba mbere rero nshaka kubanza gushimira ni abantu tutavuga ko ari bake cyane bakomeje gukurikira ibiganiro byacu kandi bakaba badukurikiye mu gihe kirekire n'igihe kitari gitoya. Burya icyo navuga ni uko ibiganiro birebana n'ubumenyi cyangwa se za siyanse mu rurimi rw'igifaransa ni ibiganiro bidakunze gukurikirwa na benshi cyane, ariko burya muri siyanse niyo ubonye abantu bakeya rwose bagukurikira ku mubare dufite, numva rwose biteye ishema. Abo rero abantu badukurikira ni byiza cyane, turabashimira cyane kugira ngo n'ubundi n'uyu mwaka utaha turizera yuko tuzaba tukiri kumwe. Mu bandi bantu bo gushimira ndagira ngo nshimire Canera Mukerabirori, ari mwebwe mwashoboye kudufasha kubera ko hari igihe twagezemo kubera impamvu zidaturutseho tubona yuko bitashobokaga yuko dukomeza gukora nk'uko twakoraga, ariko mu buryo butadushobokeraga mwagerageje kuhatubera kandi tubona yuko ibiganiro mwashoboye gutanga byabaye ingirakamaro cyane ku buryo muri abo gushimirwa, kandi tukaba tubashimiye tubikuye ku mutima. Tukaba twizera yuko no mu bihe biri imbere dushobora kuzakomeza dukorana. Nkaba nanone nshimira Murego Felicien, nawe wakomeje guhaba kandi utajya uduterana na rimwe. Tukaba dukoranye igihe kirekire, tukaba twarafatanije gukora iyi poroje no kuyitunganya. Nawe rwose ni umuntu wo gushimirwa cyane. Hari n'abandi bafatanyabikorwa benshi tutakwibagirwa, yenda ntakorwa mvuga amazina, ariko ntibagiwe Ambasaderi. Nubwo bwose tutashoboye kumutumira muri iki kiganiro, urumva yuko zazi uburyo rwose yitanze buri manywa buri joro. Ni umujyanama wacu ukomeye kandi ndizera yuko iki kiganiro azagikurikira. Ambasaderi Mbonerane ni umuntu rwose tugomba gushimira cyane, kandi tukaba twizeye yuko tuzakomeza nawe gukorana, azakomeza kutuba iruhande. Muri makeya n'abo bantu numva nashimira, kandi nkaba nanone nshimira n'abantu b'Abasuwisi bamwe na bamwe twashoboye nabo kugenda tuvugana. Ibyo rero ni ibintu rwose numva ko biduteye ishema kandi tuzakomeza kwishimira n'umwaka utaha. Ego, murakoze cyane. Ku ruhande rw'iwanje mwagize neza kumushimira, na jewe vraiment ndabashimiye cyane kuko twakoranye neza. Ndaza kubigaruka ko ndabivuge bijanye na experience n'ingene twakoranye, ariko ndashimye cyane ukuri byagenze neza. Ku kijanye rero ibikorwa nyezina nabyo mwabibonye gute? Byagenze nk'uko twari tuvyiteze canke hariho agahaze? Muri rusange nagira ngo nkomeze gushima kandi no kwishimira ibyo twashoboye gukora. Mu Kirundi bavuga kurangura, ntabwo nkibuka neza mu Kirundi. Mvuze ngo nibagiwe Ikinyarwanda byo yenda hari abashobora kuntera amabuye, ariko
abarundi bambabarira rwose ntibantera amabuye mvuze ngo kurangura no kugira ngo tugerageze yenda dushyiremo gake gake kugira ngo abatumva yenda ikinyarwanda neza cyangwa hari amagambo y'ikinyarwanda n'ay'ikirundi bitajya bihura neza, ariko hari byinshi twashoboye gukora twagezeho nishimira kuko iyi poroje tujya kuyubaka mu by'ukuri ni poroje twabonaga yuko ikenewe cyane kuko ni poroje irebana n'uburyo tugomba gusukura umugabane wacu, uwo mugabane tukawuhesha icyubahiro. Sinzi niba nshobora kubigeranya mu muco w'iwacu cyangwa se mu bantu uko abantu tubayeho. Iyo umuntu atoga, iyo umuntu adafite isuku, iyo umuntu adasukuye cyangwa ntasukure umwana we cyangwa ntasukure umugore we cyangwa ntasukure, umuntu utisukuye wese ubundi ntabwo akunze kugaragara mu bantu, baramwinuba. Ni icyo ngicyo nshaka kuvuga. Rero Afurika yacu nayo idasukuye ntabwo yagombye kugaragara no mu rundi ruhando mpuzamahanga, yenda mu Burayi, muri Amerika cyangwa mu yindi migabane. Kandi murabizi yuko imigabane yose, sinzi urugero, imigabane myinshi cyane, sinzi urugero Afurika yubashywe bijyanye n'uburyo isukuye. Mu by'ukuri hari ikintu mbona yuko tugomba gukora kigahesha ishema umugabane wacu. Hari ibintu byinshi cyane byagombye gukorwa kugira ngo umugabane wacu uzamuke, abanyamahanga bawukunde, bawutinye, tuhabwe agaciro imbere y'andi mahanga. Muri ibyo bintu rero bihari, mbona yuko abanyamahanga benshi haravuga ngo ntabwo Abanyafurika turi ku rwego uru n'uru kubera ko ntabwo tugira isuku. Ni hehe n'uzajya mu miryango mpuzamahanga nashatse kuvuga, uzasanga ifoto bashyizeho umwana isazi irimo iramuduma hejuru, uzasanga ifoto y'ninde ushonje. Iyo suku rero niyo twebwe turimo turaharanira kugira ngo Abanyafurika dukanguke, dutekereze. Nicyo kintu, niyo mpamvu iyi poroje twayishyizeho. Rero biracyagoranye kugira ngo abantu babyumve, biracyagoranye kugira ngo abantu bakore, kuko Umunyafurika kugeza ubu ari mu gitekerezo cyo kuvuga ngo mbone mbere yo gukora. Biragora rero kugira ngo iyo myumvire dushobore kuba twayihindura mu munsi umwe, ariko buri gihe uko dushoboye kugerageza kuvuga, hari abantu bakeya nigeze kuvuga mbere bashobora kubyumva bakumva n'impamvu twahagurutse, kugira ngo abe ari wo musanzu dushobora gukora muri iyi poroje yacu. Rero ndimo ndasubiza ibibazo wari urimo urambaza uti yenda ni ibiki dushobora kuba twarashoboye gukora. Hari nk'ubumenyi twashoboye kwiyungura muri rusange, kuko tujya gutangira iyi poroje twari dufiteho ubumenyi buke tugamije gusukura Afurika, duhereye ku byo twabonye imicafu irunze hejuru, ariko ntabwo twamenya, tubona yuko ishobora kugira ingaruka ahantu dushobora kubonesha amaso. Ariko mu bumenyi twashoboye kwiyungura twaje gusanga yuko niyo micafu atari ahantu dushobora kubonesha amaso gusa, ahubwo no mu isi imbere hasi igenda ikajyana bwa burozi tubona hejuru, ikabugezamo hasi cyane mu gice cy'ubutaka, ikabugeza mu mazi, ikabugeza no mu kirere. Ubumenyi rero twashoboye kwiyungura, twashoboye no kugerageza gusobanukirwa n'uburyo iyo micafu cyangwa aho hantu hageze dushobora nabwo gucukura tukagera ahantu kure, tukaba twanahasukura, uburyo dushobora kujya mu mazi hasi mu mazi, ayo mazi nayo tukaba twayafata tukayasukura, cyangwa se no mu kirere uburyo naho hashobora gusukura. Niho rero mvuga yuko ubwo bumenyi twashoboye kubwiyungura, kandi tukaba duteganya no gukomeza kwiyungura n'ubundi. Hari rero n'ibindi, kuba namwe mwarashoboye kuza muri ekipe yacu, nabyo ni ibintu nabyo byadufashije, kubera ko hari ibiganiro byinshi cyane. Mu by'ukuri ntabwo ibiganiro mwatanze byari ibiganiro yenda bicukumbura ngo bigere kure,
kandi ibyo biganiro tubona yuko byateguraga cyangwa byari bijyanye n'ubwo bumenyi twashoboye kubona. Iyo muvuze za Lexivia hari abantu benshi batabyumva, iyo muvuze mashiferi hari abantu batabyumva, hari abantu bumva ko gufata imicafu ukagenda ukayitwika imicafu ibirangiye, kandi mu by'ukuri no muri ubwo bumenyi twadashoboye kumenya yuko hari indi micafu iva mu gutwika iyo micafu nayo. Ibi hari n'ibintu byo gutegura imishinga, rero nabyo twagiye dukorana n'abantu, kandi iyo mishinga nubwo itaragerwaho ariko tuzi yuko hari uko tugenda buhoro buhoro, ni imitego tugenda dutega, hari igihe iyo mitego ishobora kuzashibukana ikintu gikomeye kandi twiteze yuko gishobora kuzabaho. Ego, murakoze cyane nk'uko muhejeje kubivuga. Ibyo twokwishimira ni byinshi, ego, kubera twararonse experience, twararonse ibintu byinshi natwe tutari tuzi, ndetse byahora byonona umugabane wacu. Nk'uko waroje kubivuga nka Lexivia ntiboneka, mugabo niyo idetruiza umugabane wacu. Masheferi, abantu baba bazi yuko guturira imicafu baba bariko barayidebarasa, mugabo akaba ariho rero bariko baragira barica cyane ikirere. Twaronse ibintu byinshi, nibaza yuko ari byo kwishimira. Ikibazo cya akandi kabazo nagomba kubaza, ego nta byama byera ngo de, niko abarundi babivuga, sinzi mu Rwanda nako Rwanda ni uko nuko nyene abarundi n'abanyarwanda burya turabavandimwe. nta byama byera ngo de. Bashaka abanywanyi bacu abadukurikira kuri Eco Recycling Network tubabwire nk'ibitoba byaragenze neza nk'uko tuvyifuza, kuko birashika akaba ari byagenze nabi. Bien sûr, nibihe byagenze nabi canke byagenze uko tutari tuvyifuza muri kino gihe no mwaka wa 2025. Ubwo icyo kibazo ni ikibazo nyine kitaragenze neza, yenda hari ibyo tutashoboye gukora kubera yenda impamvu zimwe tudashaka kuvugira hano, ariko numva yuko ari cyo kibazo yenda cyatumye harimo bimwe yenda twateguraga tutashoboye kugeraho. Ariko ikintu navuga gikomeye cyane genda ku ruhande rumwe ni negatifu, gifata nkaho ari ikintu kitagenze neza rwose, kandi nkaba mbyemera yuko sinavuga ngo ni intege nkeya twashyizemo, ahubwo twashyizemo intege nyinshi cyane. Ni uburyo wenda twasanze nk'imico akenshi itandukanye. Icyo kintu rero cyatumye hari ibintu byinshi cyane tutashoboye kugeraho, kandi twe twiteze yuko byagomba kugerwaho muri uyu mwaka, kuko mu by'ukuri ukuntu dukora muri Eco Recycling Network tuba dushaka yuko duhanahana nk'ibitekerezo, ariko tukaba nk'umuhanda cyangwa se sinzi ukuntu abarundi mubyita, iyo amazi anyura mu gitembo kimwe amanuka ajya ahandi, kuva i Burayi tugafata nk'ibitekerezo bya hano i Burayi tukabyohereza muri Afurika, abanyafurika bagafata ibitekerezo byabo bakabyohereza hano i Burayi, noneho tukagenda duhuza ibyo bitekerezo hamwe nk'abantu barimo bagenda baganira, ku buryo dushobora guhuza abanyafurika n'abanyaburayi bakaba bakungurana ibitekerezo kugira ngo dushakire hamwe igisubizo cy'ibibazo turimo turagenda kugira ngo cy'ibyo bibazo birebana n'umucafu cyane cyane, cyangwa na environment cyangwa ibidukikije muri rusange. Rero ikibazo gikomeye twahuye nacyo ni nk'ikibazo cy'imico. Hano i Burayi urabona ko hari entreprise nyinshi cyangwa se inganda nyinshi turimo turakorana, abenshi tukagenda tukababwira projet dufite, kandi tukababwira ibibazo yenda tugenda tugakura muri Afurika tukabizana. Hari n'abanyafurika yenda babitubwiye bati dukore gutya rwose, tubonye abantu dushobora gufatanya muri projet n'izi byadufasha. Twagera hano i Burayi tugasanga abo bantu biteguye mu by'ukuri gufasha,
ariko twasubira inyuma tukajya kuri ba bandi bari badutumye cyangwa twari kumwe twizeye kandi baduhaye ibyo bitekerezo, aho kugira ngo discussion zikomeze hakazamo wenda nk'ikibazo cy'imico itandukanye. Ab'i Burayi yenda bakavuga bati ese ko mwatubajije ibi mutubwira ko muzagaruka kudusubiza bite, bigeze hehe? Twasubira hahandi kuri ba bandi wenda badutumye swat ibisubizo tukabibura, cyangwa se urumva ko mu by'ukuri turimo turakorera mu gifaransa bavuga muri environnement ebyiri zitandukanye, ku buryo usanga hari ikibazo gikomeye kiri hagati y'imico mu bintu bijyanye n'iterambere, kandi icyo ni ikibazo gikomeye cyane mbona yuko tugifite ku mugabane wa Afurika. Kugira ngo tuzarwane nacyo bizatugora, ntabwo bizakomeza kutworohera, ariko hagomba intangiriro, kuko burya mu byo nizera kandi nize kandi nzi neza nsobanukiwe ni uko iterambere Uburayi bufite uyu munsi, Amerika ifite n'ahandi, hari umunsi rigomba kugera no muri Afurika byanze bikunze, kuko bavuga yuko mu rurimi rw'igifaransa bavuga yuko development économique ni dynamique, ntabwo ari statique. Ni ukuvuga muri makeya mu busobanuro natanga ni uko development économique cyangwa se iterambere ahantu hose, nta gace na kamwe muri iyi si karifiteho umwihariko, ahubwo iterambere ryo rigenda rizenguruka ahantu hose. Afurika hakaba ariho hataragerwa, i Burayi hagezweho, umugabane wa Aziya wa hehe, Afurika nayo izagerwaho, ariko bigomba kugira aho bihera. Usibye ko n'ubu ngubu byaratangiye kandi ntekereza ko bigeze kure, ariko mu buryo bwo kushaka gukira icyo kintu twiyemeje cyo gukora isuku muri Afurika duhereye ku micafu. Urumva Abanyaburayi bafata amadeshe cyangwa imicafu yabo bakayizana muri Afurika, Abanyafurika tukagenda tugahaha nabyo tukarunda hariya, isi yose ugasanga iragenda irunda iyo micafu yose muri Afurika, kandi Afurika mu by'ukuri ugasanga nta mwete uhari mwinshi cyane wo kuvuga ngo ese turayibyaza iki, turayigira gute, ko n'Abanyaburayi yabananiye bakaza kuyijugunya hano. Rero icyo kintu tugomba gushakira umuti. Rero kuba uyu munsi turimo turashakisha hano i Burayi, navuga yuko hari ibintu byinshi cyane by'icyizere, biduha icyizere, ariko uyu munsi kwigisha Abanyafurika byo bizadutwara igihe kirekire, ariko bizagerwaho. Icyo rero nicyo nari ndimo mvuga, nicyo kintu mbona tutashoboye kugeraho kugeza uyu munsi, tugishakisha, kandi n'umwaka utaha nkaba numva ko tuzabikomereza. Ego, muragize neza cyane, nta gucika intege, tuzobandanya nta kibazo, Imana izobidufashamo. Ego, nk'umuyobozi wa Eco Recycling Network, murafise ibyo mwategekanije kuzoshikako. Rero nibiki twocira mu kumayange abadukurikirana canke abone bacu, nibihe twobacira ku mayange nk'ivyo dutegekanye gukora mu mwaka uza, nk'ibikorwa tuvuga ati ibi tuzobibaha iki, kugira ngo ntibahave biyumvira yuko ibikorwa bihereye ngaha. Gusa ikintu nagarukaho, dufite ababone badukurikira, cyangwa abantu bose batarabone yenda badukurikira ku muyoboro wa YouTube wa Eco Recycling Network. Nagira ngo mbamenyeshe ko ibikorwa dukora muri Eco Recycling Network ibyinshi ibica ku murongo wa YouTube ni akantu gato cyane mu bikorwa dukora. Ibikorwa dukorera inyuma y'umuyoboro wa YouTube ni ibikorwa byinshi cyane, kuko ni ibikorwa bidusaba kugenda tukavugana n'Abanyafurika benshi cyane batandukanye, tukavugana n'ama-université, tukavugana n'inganda, tukavugana n'abafatanyabikorwa, tukajya kureba ibintu bya tekinoloji hirya no hino zishobora kuba zadufasha mu kurangurura cyangwa mu kugira inama Abanyafurika. Ibiki byose, hari ibintu byinshi cyane turimo turakorana n'abantu hirya no hino, ku buryo
ibyo tunyuza kuri YouTube gusa ni ukugira ngo tugerageze dutange nk'amakuru ku bintu bimwe na bimwe tubona byihutirwa kandi by'ingenzi tugomba kumenyekanisha ku bantu yenda kugira ngo Afurika nayo turebe uburyo twayihawe umurongo. Yewe nakomeje kugenda ngira inama abantu bamwe b'Abanyafurika yenda mbasobanurira nti iriya micafu yose cyangwa hari ikintu tumenyereye yenda ashobora kuvuga gutangaho urugero, muzi ko iyo ahantu haguye imvura, nongere ngerageze ikirundi, imvura y'isegenya sinzi gusora, akenshi na kenshi iyo mvura iyo iguye mu mijyi ikurikirwa n'iki? Usanga abana benshi barwaye, usanga hari abantu babigwamo bishwe na za kolera, usanga habaye ikibazo kirekire ku buryo usanga imiryango mpuzamahanga yahuye yagiye gutabara yagize kubera iki? Kubera iriya micafu irunze hirya no hino igenda ikazana ibyo ngibyo bya lexivia, ikazana ubwo burozi bwose buba burimo, abantu bakanywa amazi atayunguruye cyangwa se bikagenda bikangiza ya masoko ari munsi y'ubutaka. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane twebwe twigisha abaturage, twabwira tuti wowe mbere na mbere turakubwira ngo ukora iki, ukaza kuvugana na Eco Recycling Network kubera ko wowe utegereje ko yenda Eco Recycling Network izaguha amafaranga kugira ngo ukureho umucafu wowe wishyiriye imbere y'inzu. Uwo mucafu mukanga kuwukuraho ngo nta mafaranga, mukagenda muhamagara n'abandi bantu nako, ahubwo ugasanga buri muntu wese muramusaba ngo nabanza azane amafaranga agire gute, ariko umunsi ya mvura yaguye ba bana bazahura na cya kibazo bakahasiga n'ubuzima n'abana bawe, ubuzima bw'abana bawe buzahagendera, kandi icya mbere uzariha amafaranga menshi cyane. Ya mafaranga ntuzaba ukiyabonye, uzariha amafaranga menshi cyane uvuza wa mwana wawe, kandi nanone hari igihe uzayariha usange wikokoye uza n'ubutindi mu rugo, ya mafaranga ntiwayabonye, watanze ayawe na bwa buzima bwa wa mwana wawe uzabubura. Iyo niyo mibare mbona yuko twagombye gutangira kwiga no kwigisha abantu, kugira ngo ntitwumve ko amafaranga dutunze mu mufuka cyangwa dutunze ku mabanki yacu ari bwo bukungu, ahubwo ubukungu bwa mbere ni ubuzima bwiza, yego amagara meza, bameze neza. Ndumva yuko icyo rero nicyo kintu twebwe tugomba kwibandaho umwaka utaha. Ikindi cya kabiri, ibiganiro byacu nkaba numva yuko ibyinshi tugomba kubivugurura, nabyo twongeramo ikintu cya environment muri rusange, noneho igice cy'imicafu nacyo kigafata umwanya wacyo utari munini, tuzawugabanya ariko tugire umwanya uhagije, ariko turebe n'ibindi bibazo byo muri environment muri rusange. Kandi ibyo biganiro kubera ko tuzaba tubibwira abantu bo mu karere, bo muri Afurika yo hagati, ibyinshi nanone bibe mu rurimi rw'igifaransa no mu Kinyarwanda no mu Kirundi, bibaye ngombwa igifaransa kijye kizamo, ariko tutangire mu Kinyarwanda, mu Kirundi, turebe uburyo ibyo twabikomeza muri ubwo buryo. Ikindi kintu yenda nashaka kuvuga ni uko tugomba nanone kwibanda ku Busuwisi, kubera ko umwaka ushize twawuhariye cyane cyane muri Afurika, yenda no muri ibyo biganiro bindi, ariko bizadufasha nanone gukomeza gukora kugira ngo twongere dukangure abafatanyabikorwa bacu ba hano mu Busuwisi. Ibyo rero ndumva ari ibintu bizadufasha kurushaho gukomeza ingamba twihaye, ariko ndumva yuko hari ikintu gishoboka. Umwaka utaha nitugira amahirwe, hari ibindi bintu ntashaka kuvugira hano yenda, kubera ko yenda ntabwo nabivuga ngo mbe mfite icyizere, ariko ndumva umwaka utaha hari ibintu byinshi cyane bishobora kuzamo biri pozitifu, bishobora kuzatuma organization yacu ishobora kuzamuka igatera imbere, kandi ndabyizeye. ego abadukurikirana ngira ngo
bavyumvise turaronse icizere, bararonse icizere ntibihereye ngaha, tuzobandanya kuko turiko turwanira umugabane wacu umera neza. Murantunga kwijwi. nta kibazo. Nuko rero reka duhe ijambo Ego Felicien. Felicien Murego nawe agira icyo abivugako. Ego murahawe ikaze. murakoze ngira ngo ibintu byinshi twagezeho ni byinshi kandi turatekereza ko bizakomeza, ariko ngira ngo tugomba gushyira imbaraga mu bintu byo gusansibiriza. ntawe nzi gusansibirize mu gifaransa cyangwa mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda uko babivuga, ariko sensibilisation abantu bakumva ko iyi si yacu, iyi Afurika yacu igomba kuba nziza. Umuntu akamenya uko agomba gutwara imyanda mu gihe tutarageza aho bagomba kuyitreta. Ibyo ni ikintu tugomba gushyiramo imbaraga rwose. ndumva ari ibyo navuga. Sensibilisation tugomba kuyiha uruhare rukomeye cyane. mbunganira ndumva nk'uwo hari urugero twigeze kubona yenda numva tuza nko mu biganiro Chanera Mukerabiro yagerageje gutanga. hari ibiganiro byinshi cyane, ntabwo nibuka niba twarigeze dukora ku kiganiro cya metanisation, biriya bintu byo gukora biriya bya gaze metane, ndumva ntabyo twakoze, ntabwo twashoboye. ariko nko mu bihe bya formation hari n'ibiganiro twigeze gukoraho kera tugitangira. hari ahantu twigeze gusura dusanga hari ahantu umusozi wigeze kuriduka, hari za gaze metane zasohokaga. kubera iki? kubera ko baragiye bacukuye bamenamo imyanda. muri iyo myanda harimo n'imyanda ibora ijyanye n'ibintu wenda by'amafumbire bivamo bya gaze n'ibiki byose. ubwo ni ukuvuga ubwo deshe organique, mbona ukuntu umuntu yazita, ariko ni imyanda ibora ikazana amagaze. bo rero bashyiraho n'ibumba, bashyiraho n'iki, kuko ibumba burya ni ikintu kimeze nka plastique, cya elastique cyangwa cya plastique, gituma mu by'ukuri ikintu gifungana ku buryo nta gaze ishobora gupfa gusohoka. ariko nubwo ibumba bagenda bakarizana ku bwinshi, hari ubundi butaka buba butujuje ireme ry'ibumba nk'uko ryakabaye, bikaza ryivanga mu ibumba. aho rero icyo gitaka kigiye biroroha kugira ngo haturike iyo ya gaze imaze kuba nyinshi mo imbere. aho rero ni ikibazo cyabaye noneho ku buryo gaze noneho yagiye ikubita hirya no hino, ku buryo byatumye rya bumba rinasunika ubutaka butari bukomeye cyane, ubutaka burimanukira. biriya bintu usanga ngo imisozi yaridukanye ubutaka, noneho hakaba n'ahandi hafungutse ya gaze itangira kujya hejuru. abana barahakiniraga, ya gaze itangira kujya ibasohokeramo, ku buryo abana nabo bagomba kujya bajya kwivuza kwa muganga bagafata n'imiti. ibyo rero nicyo kintu ubu ngubu kibaho muri Afurika. urareba iriya misozi yose y'imicafu, kugira ngo uzafate ukuremo uyivangure, imicafu yose uyivangure, ibiri plastique, ibikarito, amapine, amafumbire y'imborera. hari ibihugu byinshi cyane nabo baragenda bo bakirundiraho ibitaka, bati ibintu byararangiye. nyuma yaho ugasanga muri ako karere hari abantu benshi barimo barapfa, hari abana benshi bagenda bahura n'indwara zitandukanye. urumva rero icyo nicyo kintu ngewe nkomerejeho ngira ngo mu ruhande rumwe n'urwo Murego Felicien amaze kuvuga, kugira ngo tumenye uburyo mu by'ukuri dushobora gushyira ingufu mu gusansibiriza cyangwa se mu kwigisha gutanga iyo message. cyane cyane mu gutandukanya imyanda mu gihe iva mu rugo bakaba bayitandukanyije. nicyo kintu abantu nibamara kubyumva bizoroha no kugira ngo umuntu niyo agiye kubijugunya
ibishobora kubora umuntu akabijugunya aho bigomba kujya, ibigomba kujya mu nganda bikamenya aho bijya aho ngaho turacyari kure, numva dukeneye sensibilisation iteye imbere. gusa hari akantu ushaka kongeraho kuri ako kabazo, kuko hari ikintu burya ni nacyo kintu hano usanga kirimo ibibazo, ni uko hari uburyo Afurika ifite formation cyangwa kwigisha imyigishirize. Hari uburyo mbona muri Afurika igomba guhinduka, kuko hari uburyo abanyafurika dushaka kwigisha nk'ibintu byo gukora za specialisation, ugasanga umuntu arakora akantu gatoya akavuga ati umunyafurika ashaka kwerekana ko azi environnement yose. Kuri ako kantu mwarimu uvuze ko gutandukanya imyanda, buriya hari nacyo kintu twigeze gutekereza, ese hari uburyo umuntu ashobora gushyiraho institut runaka, yenda niyo twajya dutanga ibiganiro online, tukagira abana b'abajene tugomba guforma, yenda kugira ngo tubumvishe baturutse mu ma université, mu mafakulite atandukanye, kuko hari n'ibindi bintu tugomba guhuza. Kuko urumva nk'icyo kintu cyo gutandukanya imyanda, tugafata ibikarito tukabishyira hariya, ibyo bintu ni ibintu byangombwa bigomba kubaho byanze bikunze, byo bikumvikanwaho. Ariko ikibazo gihari nanone, tugomba nanone kugira nk'abana bize nk'ibintu bijyanye na za sociologie, bagenda bavuga bati ese nk'ubu ngubu ayo maplastike nituyafata tukayashyira hano mu gikarito hano mu rugo, nibimara kuzura tuzabijyana he? Hari abantu benshi cyane babura aho babijyana, noneho banabijyana ahantu habugenewe, nabyo ugasanga habaye ikindi kibazo, kubera ko tudahuza na za institution etatike, cyangwa se n'uburyo igihugu runaka, ugasanga nta kintu cya bije, ugasanga nta na gahunda bafite zihamye mu bintu byo gukora recyclage y'iyo myanda. Nyuma yaho ugasanga nibyo birimo biratera ikibazo. Aho rero niho naho twebwe turimo turakora, kugira ngo yenda tubone nk'uburyo twajya tubona nk'amamashini amwe, ku buryo nk'iyo myanda ya plastique, ayo mamashini noneho aba akeneye iyo myanda ya plastique izave mu rugo ijya ahantu habugenewe, noneho ive naho habugenewe igenda inyura muri ayo mamashini, ayo mamashini ayitunganyamo ikindi kintu cyagombye kugira akamaro abaturage. Ibyo rero tugomba nanone kubona nk'imbaraga ibihugu bimwe bimwe byagombye gushyiraho ingamba, uburyo ntabwo ari uruganda runaka, nta nubwo ari eco recycling izajya kubwira umuturage ngo byanze bikunze genda ufata ayo madeshe uyatriye cyangwa uyavangure. Izo ngizo ni ingamba ubuyobozi bugomba gushyiraho, ahantu agomba kunyura ni ingamba ubuyobozi bugomba gushyiraho, n'ahantu agomba kugira ngo azaze noneho asange genda nk'ayo mamashine tuzashobora gufashamo, cyangwa hakaba n'abandi bashobora kubifashamo, kugira ngo nayo abone uburyo ahita afata ayo madeshe, aho kugira ngo madeshe bagende bayarunde amara imyaka 10, imyaka 100 nta kintu amaze, nta kintu arimo arakora. Rero twebwe turimo turashakisha uburyo, kandi dufite abantu b'abafatanyabikorwa hano mu Busuwisi biteguye kuba batanga mu mashine, ariko ikintu nyine ni muri bya bindi nanze kuvuga directement ku kare mu byatumye mu ngorane duhura nazo. Ibyo ngibyo nabyo birahari, birimo nuko tugera hari amashini akenewe, mu by'ukuri twavugana n'abantu ugasanga bo batarabyumva neza, ariko turizera ko nabyo bishobora kuza. Nk'uko yari yavuze, sensibilisation niyo iri imbere cyane, kugira ngo abantu batahure, bazotangure gutriya. Uba utriya ngene bashobora gutriya ibibora n'ibitabora, amadeshe organique hamwe n'amadeshe atabora. Nibamara kugera kuri iyo etape yo gutahura ibyoye, bazoca niho umuntu azobabwira n'ibintu bya recyclage bakabitahura. Ego ubwo rero ndumva mu by'ukuri mu kiganiro cyacu uko cyari giteguye, ndumva hari byinshi cyane twashoboye kuba twavuze.
muri makeya twagombye gutangira dushimira abo bantu, twabashimiye abadufashije rwose, twongere tubisubiremo, muri abo gushimirwa muri uyu mwaka. Twagerageje no kubabwira ibyagezweho kandi ibyo twashoboye gukora n'ibyo twashoboye kugeraho, ibyo tutashoboye gukora. Turizera yuko mutazadutenguha kugira ngo ibyo bintu bizakomeze bijye imbere. Ubwo rero kuri uyu munsi nk'uko twabiteguye ni ukugira ngo iki kiganiro cyari gifite intumbero, ndakoresha ijambo ry'ikirundi, intumbero, mureba aze kumfasha dushaka ijambo ry'ikinyarwanda, yo kugira ngo twifurize abantu iminsi mikuru myiza irangiza umwaka, turavuga Noheli n'Ubunani. Rero ubwo ngubwo nkaba nagira ngo mbonereho n'akaryo ko kugira ngo nongere nshimire byimazeyo mukerabirori Chanera washoboye gutanga ibiganiro, ngira ngo mvuge ko na biriya biganiro mwashoboye gutanga bizongera bikagaruka kugira ngo noneho tujye ducukumbura buri kiganiro, tugaruke kuri ibyo bintu bijyanye na klima na za inondation, tubihuze n'amadeshe, tujyane ibi n'ibi byose, ibyo bintu bizongera bigaruke. Mbashimira cyane uburyo mwakoze, twaritanze kugira ngo ukore 100%, utegure ibiganiro, noneho ushobore kubihereza Chanera Murego abari hariya atugira inama, cyangwa dukorana ibi n'ibi na biriya, nawe afite ibindi arimo na Chanera afite ibindi arimo. Mu by'ukuri ni ikintu rwose kuko mu by'ukuri ntabwo navuga yuko nta muntu wigeze ahembwa, ibyo dukora byose tubikorera urukundo, dukunda environnement, tugakunda n'intuze no kwitanga, no kuvuga ko twitanze, kandi icyo kintu nkaba numva ari ikintu gomba kuzakomeza nitubishobora. Mu by'ukuri Chanera nubwo muri iyi minsi yenda ubona hari ukuntu henda twahinduyeho gatoya, mu by'ukuri tuzi yuko ibintu nibiramuka bigenze neza umwaka utaha rwose turifuza yuko mwakongera kugaruka. Ariko ku rundi ruhande murazi ukuntu byatangiye, igitekerezo cyaje nubwo wenda hari ibibazo wenda twari tumaze kugira natwe, tukabashaka kugira ngo mushobore kuba mwadufasha. Hari uburyo mbere na mbere natwe hari ikintu numvaga nshaka kubabaza, wenda Murego nawe araza kunyunganira. Ntabwo tuzi uko byatangiye, ntabwo tuzi ukuntu mwamenye ko wenda dushakisha abantu, ntabwo umuntu ushobora kudufasha, ntabwo twigeze tumenya impamvu mwahise mwipointa mukavuga muti ahangaha birashoboka yuko abo bantu ushobora kubafasha. Ese nuko mwakundaga environnement, ese ni izindi mpamvu zari zihari? Ubwo naho yenda turakomeza, yenda tugende tuganira, mutubwire motivation, turaza no kubabaza niba hari ikintu mwashoboye kunguka mu byo mwakoze, cyangwa se niba hari igihombo, ese ibintu dushobora turabizi ko hari ibintu byinshi cyane ariko dushobora kuba twakwameliyora cyangwa mu buryo dukora, ariko ku mpamvu twagiye tubabwira yenda kuba nta mafaranga nta nkunga dufite nabyo birahari. Nagira ngo ntangire mbabaza ni gute mwamenye Ecole Cycling Network bwa mbere? Ego murakoze cyane umuyobozi wa Ecole Cycling Network. Novuga yuko ari nk'Imana we yaraduhuje, kuko je sinari abone kuri konte yanyu, mugabo uko byagenze twarahuye, murambwira iciyumviro, ibyo mukeneye, murambwira ati dukeneye umuntu yodufasha kuzarashikiriza ibiganiro ari sur place ibidukikije. Ariko pardon, ntabaciye mu ijambo, twarahuye, twari tuziranye, twahuriye, byagenze gute kugira ngo duhure? Biraduhuje musanze ko abantu benshi bahuzwa n'abandi. Uje amaze kuduhuza arambwira ingene ibintu bitegerezwa kugenda, nanje nararyohewe cyane kubera
novuga ati narakunda kwiyenteresa ku bintu vya environnement cane mugabo maze kumva yuko ari ibintu vya environnement nararyohewe kuko nanje navuga ati ndashobora nanje kugira ico gukontribuwa mu bintu bijanye n'ibidukikije kuko ibidukikije nivyo bitugize yego hama maze kumva context ndavuga ati sawa muransaba ibikenewe ndabitanga hama turatangura gukora nararyohewe cane mu bisanzwe ibiganiro nagiye ndashikiriza mwagiye muramfasha ku buke buke nkuko wokwigisha umwana gutambuka ukamwigisha ati ugira uku ndabashimira cyane kubera ntimwigeze munjija ngo nta vyuzi nta kirane mugabo mwaranshigikiye cane gitangura muranyereka ingene nkora ego naharonkeye ubumenyi ingorane ese hari ingorane mwaba mwarahuye nazo mugitangura kuko mutubwiye ko n'ubundi ese hari ahantu mwaba mwarahuriye n'ubumenyi bwa environnement mbere na mbere ese yiba yari yego mu by'ukuri iyo umuntu atangura hari ingorane muhura nazo mugitangura ni icyo kintu none numva gashaka kubabaza mwahuye n'izihe ngorane mugitangura kubera ko jewe nari mfise experience nari mfise yari yo kw'iradiyo experience yo kw'iradiyo shikiriza ikiganiro kw'iradiyo mugabo ibintu vya video vyarangoye cane nibaza yuko ariko iyo ngorane ya mbere nahuye nayo mugabo waranteye intege uravuga ati ni sawa biriko bigenda neza bandaniriza aho nyene ego ico nico kibazo ca mbere namanje kugira ego hama byagenze neza cane byari byiza ngira ngo iyo umuntu agitangira buri gihe agira ibibazo ariko ndumva ibyo kuvuga ngo wari ufite ikibazo cya video kandi uri kuri radiyo ibyo ni uko umuntu arabyajusita ukamenyera nta kibazo ku bwanjye rero nagira ngo ngushimire kubera ko wazanye amaraso mashya kuri iyi ntuza channel yacu kugira ngo ubundi twebwe turi abasaza ariko nibura hari amaraso y'ubusore kugira ngo byagize icyo byongera kandi ngira ngo n'ibiganiro uko ubikora ntabwo rwose ni byiza ushoboye kongera ugakomeza ukabigira neza byarushaho ariko kugeza ubu ngubu ngiye rwose ntacyo navuga cyagenze nabi ego donc haracari ibintu byinshi byo kwiga haracari ibintu byinshi byo kwameliyora nkuri tuzogerageza n'Imana yadutera iteka tugasubira gukora ibindi biganiro bazoza barabibona hazoza haraba amelioration nubwo abadukurikiranira ibiganiro batigeze biyongera ku rugero dushaka mugabo twizera neza ko bazobikunda kuko nkuko yari yabivuze ibiganiro bijanye na science abantu benshi ntibakunda kubikunda cane mugabo iyo turose bakeya tuzoza turashima Imana rero plus tuba turagira amelioration n'abantu bazoza barabikunda hari ibintu byinshi byo gukora nibaza yuko tuzogenda turakora buke buke nta kibaje ndahari nzoba mpari mundondeye nikuri nta kibazo nararyohewe cyane kubona twarakoranye nagize experience y'ibintu byinshi kumenya hariho ibintu vya Lixivia ibintu vya PFAS naramenye ibintu byinshi bishobora kutwononera isi yacu ikirere cacu ntarinzi n'ubu uye iyo mbonye nk'umuntu akote ahomba abavozine bariko bagira ibintu bitameze neza ndavuga ati iki kintu ni kibi nubwo atabushobozi bunini cane cyo kubereka tukaba dufite amapubere atandukanye mugabo turakoresha uburyo dufise tukavuga ntireka ibitabora tubishiraha ibibora tubishiraha antuka byarangiriye neza cane ndumva nishimiye iyo mbonye ahantu hameze neza hasa neza ego nkaba nabaza ikindi kibazo ese nk'ubu tuvuye ko uru rubyiruko mwize muri universite hari nk'abana benshi cyane usibye kwenda aho ngaho nta n'amahirwe aba ahari
abari nk'abashobora kuvuga bati twashakaga kwiyungura ubumenyi, yego turiga ibintu bya teori bitari muri puratike. Mm. Nk'ubu ubona ekori sayikiringi netiwoke ari ahantu wagira inama nk'umwana ushaka gukora amasitaje cyangwa kwiyungura ubumenyi, ubona ari imwe muri za oruganizasiyo ushobora kuba wamugiramo inama kuba yaza yenda kwiyunguramo ubumenyi. Ego na cane cane kubera biraryoshe cane, biraryoshe ibintu vya environnement. Jewe ikuntu navyiyumvisemo narabikunze, sindiko ndabesha canke ngo ndabivuge ngo kubera ngo kamera ngo mbwire nonke biraryoshe iyo uzi neza yuko hari ikintu uriko urakontribiwa kugira ngo tumere neza. Iyo environnement imeze neza natwebwe abantu tumera neza, nkuko bavuze ati ubutunzi bwa mbere n'amagara, amagara meza mwavuze mu kinyarwanda sinzi ingene bavyita ubutunzi. Ni ubutunzi nyine nta kindi. Abanyarwanda n'abarundi turi bamwe. ntabwo bitandukanye cyane. Ahantu dutandukaniye n'abarundi ni uko ngo hari abavuga gahoro kugira ngo abandi batumva. Bavuga ngo babajije ngo umurundi ngo kuki ngo bare nako baba gashobora gusohoka nyine ni nk'igiparu tuba twitera, n'abarundi tubiziranyeho. Ngo umunyarwanda ngo yabajije umurundi ariko ngo abarundi ngo kuki ngo mukunze ngo kuvuga ngo gahoro, ngo tuba tugira ngo abanyarwanda batumva. Abanyarwanda rero babaza ngo ese ngo uburundi ni iki, ngo umunyarwanda akavuga ngo abarundi ngo ni urundi Rwanda. Urumva ko duhuje imico, nubwo bwose hari akantu kadutandukanye ariko ubona kadafite nuza, ariko hari byinshi duhuriyeho. Rero je ya cyane kuza muri organisation yacu akamenya byinshi, tukamenya byinshi, ndetse yaba nabishobora abantu bose boza bakumviriza bakiga bagatahura. Ndashaka kubaza akabazo gatoya yenda gateye amatsiko, yenda Murego araza kunyunganira simbizi nawe, ariko ni wowe nkabaza. Yego. Uzi ikintu bita pourcentage winjira nko muri ekori sayikiringi? Ijanisha mu kinyarwanda. Ijanisha. Ikinyarwanda ni ijanisha. Abarundi nabwo mudushakira icyo ari cyo, kuko niyo cyo kintu kindyohera cyane, kuko twarakoranye cyane kandi buriya urabizi ko dukorana n'abarundi cyane, kandi nkaba nizera yuko tuzakomeza. Ndimo ndashaka kubaza uwinjira muri ekori sayikiringi netiwoke, utubwiye ko ngo wararyohewe cyane pe, sinzi bari mu buryo bw'akanovera, sinzi ukuntu babivuga. Ikiparo hagati buriya hari igihe numva tushobora kuzahura n'abarundi benshi n'abanyarwanda benshi tukajya twiterera igiparo gutyo, uburyo bw'akanovera. Waje muri ekori sayikiringi, ubwo buryohe bufite akanovera kangana iki kw'ijana? Kugeza uyu munsi ako kanovera kaba kariyongereyeho ijanisha ringana gute, ukurikije n'uko waje muri ekori sayikiringi ako kanovera kameze, kuryoherwa na environnement? Uburyohe ekori sayikiringi netiwoke yaba yaraguhaye urumva bujya kungana iki ukoresheje ijanisha? Nkiza nkitangura kuza nibaza yuko hari kumenyera kuvuga ati ibiganiro ndabishikiriza gute, abantu bavyakira gute, reaction y'abayobozi. Rero novuga yuko yari nka 10%. Nkishi %. Mugabo maze gushika, maze ku nk'ubuye tuharuye ku rugero nagezeko, narageze kuri je dirais 75%. 75 kweho 10%, ubwo Murego aratubwira imibare, ndumva nawe yarize siyansi. No nka kangahe? 75%. 75%. urumva kuva ku 10 kugera kuri 75 ni kwiyongera
Enfin, biterwa n'uko umuntu abyumva kubera ko nawe yavuze ati nararyoheye burya nicyo nkundira abarundi yararyoheye ibintu bikuryoheye wumva ushaka gukomeza ugatera imbere nta muntu umuntu wese waryohewe nta muntu yakomeza akarya yego twikomereze ubwo rero icyo twifuza ni uko byakomeza kuko nibura abantu bose baryoherwa kandi ubwo buryohe ntubwihererane hehe anje nitwagaruka tuzogarukana inguvu nyinshi ndetse tugashika ku bintu bikomeye cyane aho turi ubu Ecocycling Network tukiyongera abantu badukurikirana bakiyongera bakaryohererwa nanje umunezero nagize nkaho basangiza betetse nzoza ya no hino dushobora dukorana ibiganiro niyo twaravuganye byinshi n'umuyobozi wacu ibintu byotuma tuba areze cyane aravuga ati tuzobikorerako Imana ibishatse rero ndazi ko bizogenda neza niyo byashika Ecocycling Network ni organisation nziza cyane tuzoza kubibona niyo abantu benshi batangura kudukurikirana ni organisation nziza pe ubwo ku ruhande rw'ubumenyi bwo wasanze ibyo dutanga uburyo tubitanga uburyo tubisobanukiwe ese urabona wabihuza ute yenda nko ku rwego ndavuga ko mwize muri Université y'u Burundi cyangwa ukurikiza ukuntu ama-université yaho iwanyu ubona nko ku nyungu ukurikije uko wize muri université ugakurikiza ibyo mukura muri université wasanze Ecocycling Network hari uburyo ishobora kuba yafasha urubyiruko muri rusange mu rwego rw'ubumenyi bari kuri niveau ya za université ukabona hari uruhare Ecocycling ishobora kuba yagira yenda mu kugira ngo dufashe urubyiruko rw'i Burundi ruri muri université rwiyungura ubumenyi nkurikiranyije nk'ukuntu abanyeshuri muri kaminuza usanga twiga ingene tubayeho dukurikirana amaprograme y'ivyigwa aca ndabana Ecocycling Network biroroshe cyane yuko abanyeshuri babiryoherererwa kuko abanyeshuri muri kaminuza baba bamaze gutahura baba bamaze kuguruka ubwenge uri kubabwira ibintu bijanye n'ibidukikije gukingira isi ingene imicafu twoyivyazamo umusaruro tukayikoramwo ibindi bintu baranyaruka kubitahura cane rero nuko sinzi uburyo vyocamwo mugabo nk'ubu nka Ecocycling Network igasinya nka partenariat na kaminuza zo mu Burundi nibaza yuko abanyeshuri bobikunda cane bobiryoherererwa cane ni ivyigwa vy'ingirakamaro ndetse n'Uburundi bwonahinduka ibintu ugasanga isuku ni ryinshi cane mu gisagara ca Bujumbura mugabo nk'ubu nko mu maprograme twize ivyigwa vya environnement nibaza yuko bitigeze biboneka nukuri sinogenda mbeshe ngo twarize ibintu bijanye na environnement jewe ryabaye irya mbere numvise ibintu vya recyclage ibintu vya triage ibintu vya compostage uretse yuko imyanda imwe tuza turayijana mu mirima tuba kugira ngo ifumbire isi mugabo nk'ibintu vya biogaze ino nta bihari nk'ibintu bijanye vya triage nta bihari nta n'amapubere abagize nukuri ibintu vy'isuku biri hasi cane kandi nta n'ibyo twigeze twiga mu mashure yacu rero iyo programme ije nibaza yuko yogira ikintu kininiya cane ihinduye ndetse niyo abantu batangura kudukurikirana cane bakaza ku bwinshi tuzohindura mentalite bizogenda neza cane numva ari ikintu kandi ntekereza ko Murego Felicien abazi byinshi turimo turakora na ambasaderi arabizi n'abatemwe yenda bazi uburyo dukora eforo kugira ngo n'ibisumbye ibyo ngibyo umaze kutubwira nabyo tubitekerezaho cyane kandi hano ikintu kibura kugeza uyu munsi urabizi ko ntabwo turabona finansoma ariko numva yuko finansoma ibonetse natwe tubijeje yuko mu kanya gatoya wajya kubona ukabona i Burundi hari ibikorwa birimo biragaragara byinshi cyane byagaragarira buri murundi wese tushobora gukora kandi bishobora guhita bizana impinduka
Murego ego warabyutse ndumva afitiye Murego sinzi niba ufite ijambo ariko ubwo ngo turareka hari Chanel ubwo ikintu ngubwo waravuze kubera ngo ko ibibazo none twagomba kubaza Chanel ndumva ku ruhande rwacu birangiye tukaba nta kibazo ubwo ndagira waravuze ngo ngo ijambo nze kurisubiza Chanel ubwo nawe yiba hari ibindi aza kugira aze no kubona umwanya wa kurotira kuko ntabwo dushobora kumwambura uburenganzira twamuhaye bw'ibiganiro ndumva wari wavuze ngo mu kirundi no mu kinyarwanda kwifuriza noheli ndumva bavuga noheli nziza ego n'umwaka mushya muhire ikirundi n'ikinyarwanda ibyo ndumva tubihuriyeho ubwo rero nagira ngo mwese mbifurize noheli nziza n'umwaka mushya muhire umwaka baravuga ngo tuzawurye ntuzaturye kandi ego dukomeze dutere imbere cyane wenda kubera ko navuze nti wowe uracyari mutoya umbabare kubivuga ariko nizeye ko ntibeshye ubwo wenda muri za gurupe ubamo ni ugusansibiriza abajene muri kumwe bakajya bumva batangiye kumva ibiganiro nabo bahagira icyo bakuramo kugira ngo nabo babigeze ku bandi bumve ko hari ikintu nibura kiri gukorwa kugira ngo abantu bunguka ibitekerezo kugira ngo batandukanye imyanda twakomeje kuvuga ngo umucafu ariko mu kinyarwanda n'ubu ari imyanda bakamenya ego uko bagomba kubyitwaramo nitumara kugera kuri icyo ngicyo ndumva tuzaba duteye imbere cyane ahasigaye rero umwaka mushya muhire murakoze cyane ngarutse gato yenda gatoya pardo kugira ngo nongere n'akandi kantu gatoya yenda ka kompanya Murego ni muri rusange muri cadre y'utuntu tubiri nashaka kongeraho mbere na mbere ni uko isuku umucafu ubwo yenda iyo umuntu nkuze kuvuga umucafu mu kirundi hari abavuga ngo umwanda niyo mvuze ngo buriya icyo turimo turakora niba tuvuze mu Burundi cyangwa tukavuga mu mujyi wa Bujumbura iyo icyo kintu kigezweho mujye mumenya ko ari marketing ribene nk'uko mubyumva n'ahandi hose sumva Ubusuwisi burasukuye kandi koko nugera hano mu Busuwisi ushobora no utaye n'umugati mu muhanda hehe rwose wiyambariye ikoti ushobora kukura hasi ukawurya ukagera gutya gatoya gusa ukitamira intuze ni propre mu baturanyi banyu urumva ko ntavuga bati harasukuye ukumva umuntu yavuye hariya kugira ngo asize umwanda imbere y'inzu ye kandi yanasubiraho ntanahukureho akavuga ati hari ahantu twageze isuku rwose ni yose kandi umwana we yitumye imbere y'umuryango ntashobora no gukuraho umusarane bawujyane muri tuwarete ubwo buryo rero tugomba kugira ku bajene nabo mesaje Murego yaguhaye abajene rwose ntabwo ndamenya ikintu dushobora gukora kubera ko burya iyo udafite ariko ubyihore nabyo biri muri gahunda y'umwaka utaha turimo turashaka kureba uburyo tugomba kubyirukankaho ngo turebe uburyo tuzashakisha ariko ntabwo ari muri izi ntangiriro dushakisha uburyo ariko icyo nifuza ni uko wa mugani hari ahantu abajene bagombye kujya bahurira Murego sinibuka oya reka yenda ndaza kubivuga nyuma yenda mu ntuze tumaze kurangiza iki kiganiro ariko numva ko abajene bose bashobora kujya bagera ahantu bakiyantrena bakavuga kuri icyo kibazo bakaza rwose kuri Eco Recycling Network bakajya begera ikamera nka club ya Chanel wa mugani cyangwa se ibizi ariko hari ikintu mbona yuko wa mugani gifite ukuri mu byo Murego Felicien amaze kuvuga Chanel ijambo ni iryawe ego nariko mvuga imwe mu madifikirite dufise hariho ibibazo sinzi ko nokivuga mugabo wakivuga ko ndakizi icyo ushaka kuvuga ushobora kuba nabatahuye ariko sinzi ko ari icyo wosanga ari ahantu dushobora kuba turi canke dushobora kuba twokorera ku buryo n'umuntu avuze ati reka twemvite umuntu dusangire ikiganiro twemvite abantu babiri dusangire ikiganiro bishobora koroha rero
niyo twabishikako nibaza yuko umusaruro tuzowubona, reka twizere, hama ibindi ni sawa, ndazi ko bizogenda neza. ubwo buriya tuzareba tuzavuganaho na Murego Felicien, hari uburyo yenda tuzaganira turebe niba hari uko twazabikora, ariko tutabishoboye bizagira, ariko nabwo nanone urumva hari ikindi kibazo, kuko hari abantu benshi cyane bajya badusaba twakoranye mu bindi bihugu nahe n'iki byose. Akenshi na kenshi iyo uri ahantu ugakomeza ukikonsantara rimwe na rimwe ugasanga ibintu hari abandi bavuga bati twebwe turimo turihuta, burya umuntu yihuse afata n'iyihuta, ariko iyo umuntu agenda gahoro burya ahasanga iyihuta yamusize, bituma akererwa. Ariko tuzabyigaho, tuzareba, tuzabiganiraho tureba, ariko urumva yuko ntuze parametere tugomba gufatiraho intuze nayo izahura n'ubushobozi, kubera ko wa mugani abihuta ushatse gufata abantu bose ugasanga ufashe uwihuta, uwakererewe nawe uzamutegereza. Sinzi niba nshobora kuba nsubije ikibazo. Urihuta nyine afata ibyihuta, araza agafata akagenda nyine, ariko ugenda gahoro agomba gutegereza rimwe na rimwe. Ni mu kinyarwanda, sinzi abarundi badutahura bamukanye. Ariko tuzabitekerezaho. Ego nta kibazo, nibaza yuko bizodufasha cane guhura n'abandi bajene, nibaza yuko bizotubera igisubizo ciza. Nko kuri jewe bizonyorohera cane kuba nohura n'abandi bantu nkabasigurira ubumenyi mfise, nkabupartaja, ikiganiro kikajamwo ambiance ndetse bikaryoha gusumba. Izoba ari nka club mu bisanzwe, tuzotegura n'utu evenement tuvuga donc tuzobivugana niyo ico kibazo twagera kugitorera umuti. Bazobona impinduka. Tuzabireba, kuko Murego Felicien nzi ko hari byinshi cyane twari duhugiyemo, arabizi nawe, kandi ntabwo ari jye na Murego Felicien, hari ama ekipe y'aho ngaho i Burundi naho tugenda dukorana, ariko ubwo ntabwo umuntu aba hari ibyo tugomba kuvugira mu gikari, hari n'ibyo dushobora kuvugira ku karubanda. Ibyo ni ukuvuga ko muzajya mubona rimwe na rimwe ibintu by'impinduka zigaragaye igihe cyose kigeze. Ego byari ibyo. Murakoze. Numva ari Chanera Mukerabiroro wagombye gusoza ikiganiro, ko nzaga kuva ntugire ikibazo. Ego mwagize neza cyane, reka tubashimire. Ndamushimire umuyobozi wa Ecocycling Network, ndamushimire n'umutumire wacu ariwo mufashanyabikorwa wanyu Felicien Murego. Nanje ndabipfuriza umwaka mwiza na Noel nziza. Noel bavuga ngo ni iy'abana, mugabo sinzi. Ariko wowe warenze Noheli ni y'umuryango, ni fete famiye zigomba guhura, ni y'umuryango. Natwe ntituri umuryango se ubu ngubu? Turi umuryango. N'abana n'umuryango, ubwo ntabwo rero wavuga ngo ni iy'abana ngo twebwe udukuremo. Ni iy'umuryango mu bisanzwe, yiharire wenyine. Ego ndabipfurije iminsi mikuru myiza, muroranigwe, twizera neza yuko Imana izodufasha tugagira icyo dushitseko mu mwaka uza, abadukurikirana bakabona impinduka mu bikorwa byacu, ndetse tukabandanya kwitaho umugabane wacu kugira ngo use neza. Ego numva ari ngaha ikiganiro cacu coherera, nababwira ati naho utaha. Natwe turagushimiye, mwarakoze. Twongere twifurize iminsi mikuru abantu bose, abadukurikira n'abandi bose dukorana, kimwe n'abandi bose. Bona Murego Felicien, kandi namwe turacyabashimira cyane, mwarakoze cyane.
nanjye nashimiye twizera n'ukuri. yuko umwaka utaha rwose tuzakomeza tuwukorane kandi ibyifuzo byanyu nabyo turabishyira mu masengesho. Yego. Urumva nta Nanjye kintu ndabashimiye cyane kandi ndabashimiye cyane kuko twakoranye neza, harimo gufashanya, ntiharimo ibintu, nta kintu kitagenze neza mu bisanzwe ku bintu bijyanye n'ingene twakoze, ni ugushima cyane 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 rwose. Ndabashimiye rero. tuba tubigisha kandi dushaka yuko mumenya, ntabwo twebwe tuba turi aho ngaho ngo tube abantu b'abayobozi bamwe bagenda bakagera gutya wenda. Tuba tubayobora, niba mwarumvise inama twagiye tubabwira, kumenya gukora gahunda, gukora porogaramu mu kubahiriza gahunda, niki kigomba gukorwa, priorite, igihe, ikintu cyose kigakorwa kandi kikabera ku gihe kandi kigashyirwamo umwete, kigasohoka gifite ireme cyangwa karite, sinzi ukuntu mubyita. Ego nuko nguko narabishimye cyane, narakengurutse, nibaza yuko mwambereye nk'umubyeyi uko mwafashije mu bintu byinshi cyane ntari menyereye mu bintu byo gukora amavideo, ibintu bijanye n'ibidukikije, kuko nababwiye ko tutigeze, ntavyo nigeze niga n'ukuri mu mashuri aho naciye hose. Byose ibyo nzi byose nabimenyeye bwa kuri Eco Recycling Network, kandi byarangiriye akamaro cyane, ndetse bizogirira n'akamaro n'abo turi kumwe. Rero merci beaucoup, kandi nizera ko n'umwaka uza dukoranye, ça me fera plaisir, bizonyohera cyane gusumba. Humura twaguze ibirungo byinshi noneho bizaba bifite akanovera ku buryo bizaryoha, bizikuba inshuro 100 kurushaho. Nanjye nzozanana inguvu, ibyo nshoboye nzobikora nta kibazo. Ego dushimire rero Murego Felicien, yanyakiriye neza muri ekipe. Rwose merci. Utabikora niba abahomba. Mwambereye abantu beza n'ukuri, hamwe na Monsieur l'Ambassadeur Mbonerane, twarigeze gukorana ikiganiro, twarigeze no kuyaga, arampa impanuro zimwe zimwe, nawene yambereye umuntu mwiza n'ukuri. Ekipe yose byagenze neza, nta bijanye n'amahorasyo twagiye turagiranira n'umwe muri mwebwe, ni byagenze neza pe. Noheli y'urumuri, Noheli y'ubumuntu, mu bukene nyabwo Imana iratuganiriza, iri joro ryera rizane ibyishimo kuri abo bose barira, ku badafite ijwi. Iri joro ryera rizane amahoro kuri abo bose baba barabazize intambara. Muzazamuka ku mpinga zose z'imisozi ya Afurika, izabayobora iganisha ku mwana wavutse. Kilimanjaro izabereka inzira, Rwenzori bamurikire mu gitondo. Umusozi wa Kenya uzaririmba mu muyaga, Virungiza binakuba umwana, Jurjuri zasenga mu ituze. Atlas utware indirimbo isayizere. Noheli y'urumuri, Noheli y'ubumuntu, mu bukene nyabwo Imana iratuganiriza, iri joro kuri abo bose barira, ku badafite ijwi. Iri joro ryera rizane amahoro kuri abo bose baba barabazize intambara. Ntiyavukiye mu butunzi no mu bwiza bw'abami, ahubwo yavukiye mu bukene bubohora ukwemera. Urumuri nyarwo rutagira ikinyoma n'uburyarya, urumuri rukiza n'ibikomere bikomeye by'abana bavunitse, by'ababyeyi barira, by'abantu bahunga umuriro n'intwaro. Afurika ubura amasure benyenyeri,
zitwaye ubutumwa butagira ugushidikanya. Imana iri kumwe n'abababara mwituze. Imana igendana n'abayobagurika mu mubabaro. Noheli y'urumuri, Noheli y'ubumuntu, mu bukene nyabwo Imana iratuganiriza. Noheli izana n'ibyishimo ku bose bababara ku isi. Noheli izana n'amahoro kuri abo bose bababara bazize intambara iteka ryose. Iyo ubwiza bw'Afurika buhindutse inyenyeri, Afurika imurikira isi yose mu kuri. Mu ijoro y'umubabaro kurusha andi, havukamo icyizere, umwana mushya ukura isi mu kwiheba.